ibingeke ningifake yona ifoni. Ngibona mhlawumbe ingangifaka. Hayi ngifaka. Ngifaka. Sithi ngeke lapha abantu lapha endlini bathi awuhambe uyashesha ukuthi ngiyela okay. Awusathe mesiba kanjalo ke ingoma emnandi kakhulu la emsakazo neNqubeko FM 100.5 FM Kholiwe ingoma kabani le ngicela ngike umenzi right okay ngithi ngiyakuphambanisela ngana kwethu tribula yeah ingoma kamenzi ke le entsha angithi intsha la kahamba khona ke noSjava umfana lapha ke uhamba noSjava Risto bephethe ke ingoma emnandi kakhulu lapha nakithi ke mntana umuntu njengoba uyizwa nje yintsha ceke yazanga kwethu zonke lezi ingane ezisuka lakithi esenzeni baqalwe yithina bengena nikisi sesizongena ilutho yabona ke Kholiwe ngizokhumbula kakhulukazi lapha yana ke umenzi eqala ukufika la mfana samlungisa lo mntwana khona ufuna sikusho lokho kakhulu uyakhumbula besungula igroup yomaskandi laba begivana khona begivana cash zikhala sangenelela futhi lapho sinokholi sathi ke cha mfana yehla iba nenkonzo yokwehla zitalabhana kanti umntalapho phela samthanza umuhle yiwo kodwa uphasisayo ubona ukuthi edlule umntalapho ziyaqina ziyaphikelela ziba nothando netshisakalo igcina iphumelela usugubuzela umntalapho ngana ngane zakwethu nizophumelela ngiyadlala cha hayi umntalapho ngithi one side uyabona ke emakhaya sinithanda kakhulu ngalesikhathi igama lami nguNdi ngokwandimande sibonga ucwenza lo ngihambisana nentokazi enhle la ukamaphumulo akagqokile ngathi ikhabishi yey hluba khasi uvela ikhasi 6 bangishayele ngime emgwaqeni ngana ukuthi imoto yami ifit kodwa na ugqoke iwardrobe yonke ngana kwethu kuthiwa njalo imoto yami ihlala ifit kodwa uhlala nemoto ephantshile imoto yami njalo ifile mina njalo ngomgqibelo yafi imoto yami 6 bangishayele emgwaqeni makuphoqa ngempela ukuthi ngigqoke nakhona ngikubone kuncane lokho engikugqokile ngibene ngithi ukulekela alright ngiyabona Kholi usinde wardrobe ngane yami kulungileke nokho yabona ke ingoma esithe sayidlala futhi lapha lesidose lapha ingoma emnandi kakhulu kaduma kahle lapha nakithi ke mama kaNontobeko athi mama kaNontobeko saphinde sadonsa ingoma kabani na yalapha yemfeze emnyama ngithi yebo ithini na ithi ijealous ihambisana nentaba yase Dubai njengoba nabo bekhiphile ke nabo bekhipha labana ke nensizwa lapha ke imfeze emnyama bafactorishana kwamnandi kwadela kwanje kwi CD yabo entsha emnandi kakhulu esihloko sithi ke usizi kodwa ke sase sidonsa le ingoma thina ithi ke ijealous inomlayezo kakhulu ke ngayidlala izolo Kholi ngayidlala emotweni ngase ngakhohlwa idrink kade ngiyithengile ngazawo ngiyibone kuseni namhlanje kwaphela ukonyiwe mntana angangakhumbula umuntu nje qobo stalo wakhumbula igiya kuphela nesiteli awu ngane yami ngathi bukhona yeah siyabonga kakhulu ke kulezi ngoma esithe sadlalela zona njengamanje ke Kholi zikhona insizwa ezisivakashele namhlanje ezazicelile lapha nazo ke ndisicela ukuthi ke Kholi sicela lapha ke kuba ne-interview esizoba nayo namhlanje obade sishilo ukuthi ke by 1:30 kufanele sibe ne-interview nakuba kade sibuye siphazanyiswa ukuthi ke sibuye siphumele izinsizwa nentokazi ezile emashina ngithi kwidandi July njengoba kunedandi July namhlanje bayathuka ukuthi idandi August idandi August injalo kodwa idandi July August yona idandi July August okay ayishintshile yona isumile kahle alright Kholi insizwa sezikhona ngicela ukuthi ke ngithi nje ukuthi ugunyamathi kancane bese siyakwazi ukuthi ke silungise izinto zazo insizwa singene ngapha ke sibone ukuthi ke sidayisa kanjani la sithengise ngana kwethu bo wena bewazi ukuthi uyisuperstar uVodacom uyazi ngakho siyakhanyisa ukuthi bonke bakubone sikupha imivuzo ngokusebenzisa inhlelo zakwaVodacom ezinjengo-recharger noma ukuthenga ama-bundles ungasebenzisa ama-Vodabucks akho eVodabucks Store uthenge idatha, i-airtime, igrosa nokunye okuningi joyina manje uzokwazi ukuzuza ubhange ubuye usebenzise ama-Vodabucks akho
sebenzisa i-my Vodacom app noma udayele *133# kunemigomo nemibandela. Vodabucks, for you, for free, for real. Ready? Vodacom. Ngiyasazi isimo sami, uyasazi wena. Ngi-negative ku-HIV futhi ngifuna ukuhlala nginjalo. Ukuphuza i-PrEP kuyisinqumo esingcono kimi. Ngiphilisi nje elilodwa ngosuku futhi ngizizwa ngikhululekile ukuba ngumuntu zenzele ukuthile bo. Cela i-PrEP izokunika inkululeko. Sawubona. 100.5 FM. Yeah, baby. Right, umsakazo nakho inqubeko. Welcome to radio station the voice of uthukela Ndimande kwenzenjani kwangazathi ngibopheleke ngophondo nje. Ungaxa ophondweni. Zingane zakwethu umsakazo nakho inqubeko. Welcome to radio station the voice of uthukela. Kholiwe lo iqaba lenqubeko. Ngikhona ngizogijimana lapha imiqhafazo esikhona. Ngaphakathi endlini zokusakaza ngithi sawubona kuwena oqeda kuvula njengamanje umsakazo wakho. Ngithi lona iqaba lenqubeko. Ndimande kuhamba qhuzuka. Hani mina uyakuzwa lokho. Ngihamba ngikhibeka kodwa nje akusenani ngizama ukuphikelela lapha kuyona imiqhafaza abalaleli bengasemakhaya njengamanje ngizwe ukuthi ithini ingane zakwethu. Alright, nangilapha nethi ke hi msakazi usililona uthi lapha ngisegolo kwamanje ngicela ukukhonzela isithanda sami nokwandazwane esitinini uthi ngimthanda ukubhubha eqhubeke aziphathe kahle umntana omuntu danke ingane kwethu sibonga kakhulu ke lapha ungasegoli kodwa usilalele uthe noma kanjani uzohlala nayo inqubeko. Come to radio station the voice of futhi ke likhona ke lapha ke uNdimande endlini zokusakaza ubhizi uyadidiyela usatobotoboza ulungisa uwona umsebenzi wensizwe sesikhona ngaphakathi endlini zokusakaza udlapha hayi umsakazi. Alright, usiliwe uyaphindeka kabili lapha ngiphinde ngiphikelele komunye ethi lapha ke DM msakazi ngihleli nawe kuyoze kulamlalelo horror ya elinomona uthi yasho leyo number uthi lo ubaba umntolo lapha embulwane esitinini. Thank you baba umntolo, hlala kanjani ngane kwethu. Khuphula ivolume mangabe bancisha thina uthi abalalele abobani mangabe useTexini musuncisha abantu ngane zakwethu vulela ukholiwe kanye noNdimande emsakazweni nakho ngibeka 100.5 uthi sanibona la uthi sanibonani hayibo mabhengu ayi ngicade endala ndi ngeke kube umabhengu akuyeli ngqondi akuyeli ngqondi. Alright, uthi ke lapha ke hayi basakazi ithi ngihleli nani nje ubongi lona kwahlathi number 2 danki imkhaya wami baphila abantu eDiamond City phela ingane zakwethu endaweni enhle udlevele ke ngiyanibingelela weNdimande ninokholiwe uthi ngihleli nani la nginilalela umculo ohamba negazi uthi phumlani imkhonza lapha eRosbom. Danke Rosbom ingane zakwethu nyusani volume beyizwa makhelwane uthi yasha ingoma bakwethu uthi ngihleli nani nje la uthi kwaze kwamnandi uthi nginibambe khona lana kwaNdoko ngazi yaduma from Sibongiseni imtshali idela kufa uthi akhale danke idela kufa hawu danke idela kufa ngane yakwethu kazuphi mabotha uthi ke lapha ke highway Kholiwe uthi nginani nje uthi ashila Ntemeti uNtobeko khoza lapha ke eBlakwane danke abaphila abantu eBlakwane ngane zakwethu philani ngane zakwethu sinthanda kakhulu kulezo nkalo uthi ninjani lapho wekholiwe noNdimande uthi kwamnandi lapho nikhona uthi ke nani uthi nginani sazoke ngifike ngilethe eyami ya yombhaqanga ingoma neningizwe nje ngibhimba kanjani usibonga mabaso lapha ke eplaza eLing Road ebhimba ngokusemthethweni yabona la ubhimba ngokugunyaziwe njengathi obasibhimba nje usesibekile esithombeni bakwethu hey usibekile ebuthongweni elokho nje noNdimande esithombeni angeke surprise ngeke surprise sofuthi sithi awuwe lo ushaya kanje ngempela kanti awuqinisile bese sihleka sibhekale ngoba la ubhimba sivele sihleke bese sibhekale ungashayisa abantu ngomvala uthi lapha uthi hayi emsakazweni ndinokhona uthi ngihleli nani njengosilindi khulu kwahlathi uthi safa amakhaza sile kubanda kakhulu ingane zakwethu mbathani uthi lapha ikhale intombi yomZulu uthi ngihleli nani nje angiyindawo yimini uthokozile mtungu kakhulu kwahlathi number 2 ngasemkhulunyelwa primary school danke imkhaya wami hawu lokho ebuye kaningi umkhaya wami uthi lapha ngegqumalayo uthi eyanqaba negqumalayo ingoma uthi ngiyithanda kabi leyo ngoma mapitswana induna kuvele ku
Okay, nentombende nawe. Ngeyingcane. Okay? Ungeyingcane lapha usho mina kahle. Okay? Ngiyambuka. Ungeyingcane. Na uthi uhleli nathi nje kuze kulamulele lo hora elinomona. Uthi lapha umpandla esithwe izinwele lo. Oh. Umapitswana loyo? Yeah. Awuyihasho lezi ithakazelo zensizwa. Ayi, ngiyasola kade wayithola. Ufake uyivini ngani? Wayithola. Impande mayisithwe izinwele. Wathola esaluni leso. Lezo hasho ayithola esaluni. Lapho khona wena Ndimande niyaphila yini uthi ngihleli nani nje uthi nazotha kangaka namhlanje ave ningichaza uma senizihasha. Kusho uManhlapho Heavyweight umzukulu kaMashikizela benomacala esifundazweni sase-Acaciaville Indian Ocean. Uthi Thodo. Alright, thank you kakhulu Ndimande. Ngiyabona lapha nabacaphuna bebabili uthi ayimsakazi uthi nginilalela lapha ukhuluma no launch weekend etsakane. Oh shoot mhlambe lapho ulange kwabhaleka iphutha angazi Mhlawumbe long weekend. Nange lapho ufaka yes. Miyeke njalo. Ufaka lapha kodwa usetsakane ema one room danke Ndimande soyabaza abalaleli. Hayi, ngibaphela. Uthi ayikholiwe lapha ngihleli nani nje from tshitshi elimhlophe. Awutshitshi elimhlophe. Sayigcina nini intokazi kaShindindi madoda nomamndindi uthi lapha nasanibonani basakazi bami uthi ngavele kuyavela yini ngalapho ukuthi ngihleli nani nje kusuka ngaleli yahora kuze kushayele la hora ibhinqa laseBackville lapha ngobongiwe inkosi eGreen Point danke Green Point abaphila abantu ayithathe ukugcina uthi ayikhale lapho ngengoma kaMenzi uthi kusho mina ukhulekani Dlamini emhlumayo kwamgodi odume ngojingo danke lapha kwamgodi philani ngane zakwethu Ndawo zangakithi leso la sinoqamu nokhumbu umakhelwane bami sinani nje thuthokozane ubhale kanjani ingane zakwethu Ndimande sengigoqile Sibonga kakhulu ke ekholi wagoqa kamnandi kakhulu ngane yakwethu kwamnandi kwathela kanje tu yabona ke njengoba sishilo sathi ke ezikhona insizwa la ngaphakathi esezikhona njengamanje sokwazi ukuthi ke singene kwi-interview yazo insizwa lapha sizibiza ngoba ke uphangisa lo kwi-album yakhe entsha ka-2021 esho kamnandi ithi amaqhawe. Okay, all right, Kholi girl, awuthi ke lapha ndi bese uyavula lapho bese siyakwazi ukuthi singene ngomeni yokuqala yensizwa lapha ke uphangisa ezokwazi ukuthi ke abingelele sifuna ukuthi abingelele ngale ngoma yakhe bese sithi kuyihafula bese isharp khoma asazi ke nokho noma sohleka sibheke eceleni I don't know nisibheke emehlweni nisibheke emehlweni ngiyadlala. All right, Kholi ngena lapho sibona ukuthi ke sayithola ingoma le ezoba ngicela udlalele ngezansi. Okay, yes, dlalele senzansi bese siyakwazi usibona ukuthi ke ngabe ke zikhipha bomabani na. All right. Kholi awuthi sibone lapha uzongena lapha na ku CD2 uzongena ku CD2 bese uyayiplay lapho ukuthi ke ngabe kwenzakalani Kholi girl or otherwise vele uyivule khona kule site enqaleni. All right. Iyahamba February ngihlale naye ngeValentine 14 February ngihlale naye ngeValentine 14 February ngihlale naye ngeValentine ngithu Sebemthathile ngithu sengowami Sebemthathile ngithu sengowami Shabalala wonke amathemba Shabalala wonke amathemba Shabalala wonke amathemba Shabalala wonke amathemba
Yadondo mfowethu. Yes. Ngiyabonga Dondo, ngiyabonga mfowethu. Hayi so awusukuthi mate ufuna ukuyingena nikholi ngiyakuzwakala kwethu ukuthi ke ufuna ukuyingena impela mvuma eziyo yami mvuma emoya wami ngoba nguyo belithembala awusuke mate wakholi ungizwile ngihlala phe kwendlela hayi phela ngiyakwazi ukuthi bana akakwazi nje ukungcoma yakwazi ukuthi bana ukuthi baninga sikuzwaka kimi ngedwa hayi ngase bevumile phangisa ungizwanga hayi uhlalile enothi ngene kushuni ngene kubele inothi lihamba lapho lilapho usha uthulo hayi cha ngikuzwanga interview phangisa wethu sewakhulu ekhulu sewakhulu ngane zakwethu kumnandi kakhulu emsakazo neNqubeko FM 100.5 FM namhlanje sivakashele insizwa lana ke uphangisa ikhiphile ke namhlanje phangisa bingelele emakhaya bhuti ngiyabingelela kakhulu bafowethu ngiyabingelela abalaleli konke nje labo abangizwa khona ngiyabingelela uphangisa lo owaziwa ngoSiphiwe Njoka igama lami bese kuthi ke artist name kuba uphangisa ekhaya kukhona la ekhaya eMnambithi kodwa ke ngile enhlanhla kini ngokwakha uphangisa kuphelele lapha ke uzisho ngane kwethu akugijima ngisizwile ingoma khona la singazwanga khona uthi uphangisa lo ubani yebo ngane yakwethu gijima ngempela sikuse ke uvuka usinga ngempela entombi nasensizweni esekhaya njengamanje eyilalele bekufanele ngibonge kumama wazala mina bekufanele ngibonge nobaba wangizalayo bekufanele ngibonge abazali abangilethe emhlabeni awuyimntozela amaqawuli iqawe naye bekufanele ngibonge umama wazala mina bekufanele ngibonge nobaba wangizalayo bekufanele ngibonge abazali abangilethe emhlabeni awuyimntozela amaqawuli iqawe naye uyimntozela amaqawuli iqawe naye uyimntozela
wemndozela makawulikawe naye wemndozela makawulikawe ulikawo zela maka kunjalo mathanga etshitla umlungu matshinda amabhunke sana amakhwapha ngoba lethwa yasihlobo yimi umthamo okudla bathi uyabhibhidla engane zabelungu nezabantu ezakhatha kumisa kankunzi emisa kabili emisonweni lapha phezulu lapha phansi bafana bayibuye baye ngoba bebona ukumisa kwayo yimi ukudla bakudle bakushiyelana abafazi bedla ngomnyama kodwa bona bebe bengazi kunjalo nje mfowethu yimina lo Yey, wekholi. Uyayibona insizwa Ndimande. Uyizwa nje. Insizwa uyibona ingane ukuthi insizwa. Hayi uyayibona uyayibona ingane. Okwanje basuka sekunanela nje ngaphezulu ukuthi ewu hayi singane zakwethu siyathemba ukuthi sebegijime bamile ngenyawo njengamanje emakhaya Ndimande maxebeni kusho amabhodo Yebo ayasha amabhodo ifikile insizwa bezivunga isifikile insizwa ngaphakathi bangisa kana kwethu siyakwemukela emsakazweni inqubeko FM siyabonga kakhulu ukuthi ke udele konke uze kuthina siyabonga kakhulu mfowethu phangisa asizukwanda namaningi kodwa ke sifuna ukubheka nje la emsebenzini wakho omusha angithi Kholi yebo Ndimande angithi na ukhuluma windoda ufuna ufakazise ngomama ukuze into yakhe iqonde okay umsebenzi wakho phangisa siyabona muhle musha sifisa ukwazi ukuthi ke ngabe mhlawumbe phangisa mfowethu mfoka njoko enhlakanhlakeni umsebenzi wakho owesingaka uyafika endimeni noma kade ziqhweba zikhala zikhalela kwenzakalani angiqale nje ngithi uthando lomculo mangisuka nje emculweni kahle uthando lomculo kumina lidala kakhulu yabo kusho ukuthi nje into ade ngisuka nayo ngithatha esikoleni ngicula lapha nalapha ukuthi ke ngokurecorda ngesimo samandla bengekho amandla kodwa ngeke ngazama ungena e-studio cishe kulonyaka loya kwasho ukuthi hayi ngiyashayeka la ngishayeka khona njengoba ngiphinde ngabuya kahle kulonyaka sengilungisa sengikwazi ukuthi ngene ngikhiphe i-album nje full ngoba ngithi ngifuna ukukhipha isingle ngenxa yesimo sami sokuthi lesikhathi kube nayo into thothi manje ngenxa yokuthi ke mhlambe ngokuvimbe ngoba e-studio kuyakhokhwa kufanele ukhokhe yabo so uma uzofika khona ungahlomile ngendaba yokukhokha uzoba nenkinga unganali kodwa alihambisane nesimo sokuthi ucash khona yabo so kube kanjalo nje ngagcina sengithola ukuthi hayi ngalonyanga ngathi ake ngihambe ke manje ngiphume ngihambe nje ngithi ngiyozama indaba yomculo ngoba le CD oyibona njengamanje iphethe ingoma ezi-10 irecordwe eTermination emzimkhulu la ngihambe nje ngasuka la ngahamba ngayo recorder khona emzimkhulu ya irecordwe emzimkhulu ngani bengifuna isound ngifuna manginika abantu ngibanika into eyiyona ungabaniki ucisha fana ubonile vele sabhiza kwandiza ihlalo sabhiza nje ya ngithe mangifika lapha ngitholana nezinsizwa nje ngithi hayi ngichazela zona lezi ziseza komzimkhulu ngicela ukuthi ngifuna ithuba lokuthi ngizokhipha i-album yami so ngagcina ke ngihamba ngifikelela kuzo khona insizwe engisebenze nayo bathi uMablog iyona oyizwa idlala ubass lapha mawuzwa nje ubass uzwa i-keyboard iyona edlala i-keyboard iyona esebenza nje umsebenzi wami kakhulu yabo so ngako ukuthi ke nalento engizama ukuyichaza ukuthi umculo yebo unganali khona kodwa ke egcineni kuyafunakala ukuthi ukuveza kwakho ikhono lakho kubantu kuzodinga ukuthi kube khona okuncane ozokukhipha so nako lokuhamba udela ikhaya uyale into eningi indlela kube uhambo olude kakhulu ngane kwethu uyabeka kuyazwakala umsebenzi ukuthi ke uhanjelwe ngempela kodwa ke umsebenzi wakho oqala lo omuhle ngendlela emangathayo futhi ke uphakamisa amasokisi ngalendlela emangathayo siyaqala thina ukuzwa funa sikuvezele Kholi siyaqala ukuyizwa le ndoda lensizwa le siyaqala nje ukuyizwa igama ngathi ngiyamazi uphangisa kodwa cha phela umuntu wesifazane cha umuntu wesifazane uvamisile ukubaza besilisa ngobuningi uthinweni kodwa uphangisa hayi insizwa ngithema ngibuka isidingo ungakangeni ngathi hayi ngiyayazi mina le yazi insizwa phangisa kube khona le emcimbini le esuke ikhona ihlelo umasipala sometimes oba kuyenza ukuthi ke sibe nemicimbi ethile la uthola ukuthi siyahlangana khona noma bengingakaze ngibe khona owamanje kodwa nje ngiyacabanga usisi ngoba uyangazi ngeke ngafika la ekhaya kwi-talent show kulama fika esisuka kuwo so ngangafika ngicabanga ukuthi mhlambe kwaba bakhona akuzwa ngegama lami kodwa ke nje khona ngake ngafika la ekhaya kodwa ke bengakabikho emcimbini hayi ukuthi nahlangana shop hayi lutho Kholi kan Ndimande yes Ndimande sibonga kakhulu ukuthi insizwa zakwethu zisikhumbule ndosuku namhlanje zikhumbule ukuthi khona umsakazo okhona lapho thukela namaphethelo okubizwa ngenqubeko zathi nje noma kanjani ngezibuke insizweni nakithi lapha kwiNdimande ukuze so sabalalisa umsebenzi wethu siyabonga kakhulu ukukhunjula kakhulu ingane zakwethu nakithi kuhle nina nibone ngazathi kuhle ngakini nina esizoniphusha kanti cha nakithi ukuthi lithi nje athi ngiphakamisa isandla ngikhumbula ukholiwe noNdimande bakhona emsakazweni kuhle nakuthini siyanamukela kakhulu ngaphandle ke kokuciciza ingoma ikhona
ayikhona ikhona ingoma insizwa uyuza kusaqala kusancenza isiginci isaqala indlela ebiza ngayo uzwe nje cha ikhona yona okunye nokunye ngaphakathi suke sesilalela nje umlayezo wengoma kodwa eqaleni suke usuqedile muhle kakhulu umsebenzi wakho insizwa yakwethu uthe encanca usuka kuphi ngisuka enhlanhlakeni khona la Ikuphi Inhlanhla? iseDriefontein eDriefontein kunesigodi kuthiwa inhlanhla khona lapho kodwa siyiDriefontein sonke bese kuba nesigodi inhlanhla ngokuhlukana kwezigodi ke mina ngokwami bese ngikuthatha ngamphosa phansi emsinga ngithi uthe enhlanhleni sengathi wangapha koPhomoroyi hayi enhlanhleni cha sibonga kakhulu ngane yakwethu kanti Driefontein omncinyane uneciko khona lapha la kade eyibiza khona Ndimande ezoyibiza ingoma ngicathi mangaphosisi ibithi azwena ozela iqhawe nawe uyiliqhawe ithi amaqhawe isihloko sealbum phela yes amaqhawe ngizwe kahle kakhulu kusho ukuthi awumncinyane uphethe iqhawe Driefontein yeah iqhawe ngane yakwethu kunomculi impela yeah umculi ungaqhubeka nje alright siyabonga kakhulu ke engane kwethu mhlawumbe ke ukubheka nje emsebenzini nasensizweni othe wadibana nazo mhlawumbe khona egcwekeni mhlawumbe kade ubambisane nazo mhlawumbe khona kade ubukela kubona ukuthi ke mhlawumbe ubukela kumculi thizeni njengoba nami nje ngizokhipha Kholiwe ngibukela kumculi lapha uNuba hayi ziningi insizwa esiyilandela kahle kahle umculo wamaskande ngikhule ngiwulandela vele nje esikhathini esiningi phambilini ukuthi ke yabo besuthanda nje kakhulu ngilandela kakhulu insizwa kakhulu malomgqumeni iyona ndoda engangiyithanda kakhulu futhi iyona ke ndoda nje engathi noma ke ngiyazi ukuthi ikhona okunalo kodwa ngokubukela kuyo yazi kwaukhona ukuthi hayi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe njengale yansizwa kakhulu ngoba manje iyona ndoda nje engangithanda noma ngathiwa ngena liphi iculo layo noma ingoma yayo mangizwa nje kube nalo ukuthi awuyabizwa wabizwa umfowamntu ngamadoda kuyenzeka ukuthi mangabe uthanda umuntu Ndimande noma umlandelele bese kuba khona lengoma othi kodwa uyayibona ke le mase nginamathelela suke sengingene ngempela egazini awuyidedele ngane yakwethu ekamgqumeni uyikhumbula kuyiyona yakufoza ngempela khona ethini tibahle bakezile yini ungathatho wakho wayoba inhliziyo kungano ngibulalisa umoya bahle bakezile yini ungathatho wakho wayoba inhliziyo kungano usabhovana iyayihamba nje kanjani kuyibhova lelincane ithi wakhetha uyohlala wedwa ke yini kungakhetho wakho msuyoba inhliziyo kungano uzobulalisa umoya iyo ke leyo engangithi mangimuzwa ngizwe kimi emzimbeni ngizwe umzimba uqhaqhazela ngithi amadoda yabiza lensizwa angangithanda kakhulu ngempela ngane kodwa yabona ngicimeze biza kanje ngavele ngambona ngempela ushilise ikazela ngebheshu yavele yaphelela lento kanti kwethu siyabonga kakhulu kwethu kuyabonakala ukuthi ke ngempela lento iphakathi kuwena ingaphakathi kuwena mhlawumbe ke mfowethu kunengoma enye osinikeze yona sifisa ukuthi ke abalaleli emakhaya besibazuse beyona usinike ingoma ethini lelandelayo nginikeza utrack number 10 ingoma ekuyona isihloko sealbum le ethi amaqhawe iyona le ngidlale awuthi ke sibone kodwa kuzozwakala ngenikhona ababe bebhala abalalele emakhaya enombolweni yethu ethi 06 shona Ndimande uma 0655087311 nibhale nizwe ukuthi ke sizwe ngani ukuthi ke ngabe ke insizwa niyizwa kanjani lensizwa yakithi umponjoko ngoba sikhona khona la endlini zokusakaza awusuka madoda angivele ngidonse Kholiwe emva kwayo lo ngoma sebadedela sabamukela ngengcingo kuyo leyo nombolo insizwa lesuka phansi eDriefontein basho kahle bathi uphangisa insizwa yakho lapha eMnambithini amaphethelo sithi giya awumncinyane uthukela namaphethelo njengamanje sigijima insizwa yakho lapha ekhaya eMnambithini amaphethelo phansi eDriefontein kwavela kwazamazama eDriefontein kwazamazama iMawukini kwazamazama iPhayikeni kwazamazama zonke insizwa bathi konakele ngempela endlini zokusakaza nqubeko umthi radio station the voice of uthukela 100.5 konakele ngane zakwethu suka shit
Yeah, yabona ke kumnandi kakhulu ngalesikhathi emsazweni inqubeko FM 100.5 FM. Akhala ukhona ukuthi kodwa le ngoma uyayizwa manje ngake yathi ukungena lapha, athi ukungena mne wethu athi ukungena lapho athi kuyingenela nje lapha. Lapho Wemdo zela makao likawe, ulikao zela makao. Wimdo zela makao likawe naye, wimdo zela makao likawe naye, wimdo zela makao likawe, ulikao zela makao. Yeah, siyabonga kakhulu ke empoka njoka. Hayi siyabonga mfowethu empoka njoka. Hayi Kholiwe ngane kwethu. Angazi ngane yakwethu ukuthi ke ngempela sebebhalile bavele bathi ke hayi pass. Ndimande uyabona uqeda kuvula njengamanje umsakazo ubhizi uyayinoya lapha ekhaya njengamanje ubhizi uyawugqisha umkanti usakathe konjubani lona lutho ngane zakwethu ne uphangise lona insizwa sethu Fontaine so lokhu sikukhumbuza nje ukuze uzayikhuphula kakhulu ivolume phela kwazisa ukuthi udlala iciko lasekhaya lizodedela ukuthi litholakala kuphi ukuze nawe uzokhona ukuyitholela umsebenzi walo kunjalo Kholiwe kunjalo ngane kwethu phangisa mfowethu utholakala kanjani kahle abadika ukusithola la siyatholakala ku Facebook ngangithola ku enkundleni zokuxhumana nje uzongithola ku Facebook usiphiwe njoko ukhona usiphiwe njoko bese kuba khona ne page lami uphangisa abangalike abeze ukuze bakwazi ukuthi mangabe ngiposta something bakwazi ukubona ku YouTube nakhona ngiyatholakala futhi ku YouTube uphangisa mawuthe nje uphangisa ku YouTube ngizobe sengivela lapha usuyibona insizwa kanjoko ivelile lapha uzobe ukhona ukubona eminye yemisebenzi yethu nje esinayo uma ungene nje kanjalo uYouTube uzongithola khona uphangisa Facebook uphangisa na Instagram ngikhona uphangisa bese kuthi ke uma ufuna ukusithinta ke ngo WhatsApp yakhona futhi nakhona ku WhatsApp angazi noma ngingakwazi ukudedela inamba yini ya WhatsApp ya WhatsApp inamba uma usidinga ku WhatsApp it's 073 75 33 481 izo ke inamba zami lezo ke abangakwazi ukuthi bangithole kuzo ukuze sikwazi ukuhlela usenza njani kodwa ama CD njengamanje asatholakala kimi kakhulukazi bese kuba ke ukuthi sizohlela ke kwabathe ukuqhela ukuthi singenza kanjani ukuthi bawuthole umculo wethu yeah phangisa ake ngibhekela ukuthi ke ngabe bathini khona lapha emakhaya uthi ke lapha ke usephasile umfowethu ke umfoka njoko cha ngiyamnika bafowethu usho kahle impela from idela kufanele senzo lapha ke kuthiwa idela kufana umculo ilaleli segoli nsizwa isidosa iseHautini ngiphinde ngibheke lapha Kholiwe ngane kwethu ngiyakwazi phela ngona avukuthi uthi lapha ke hi basakazi bami uthi ke ngihlezi nani uthi ke nginilalele uthi ke ayi iyashaya mfowethu uthi ke 10 out of 10 ubanike umakasiphi uthi ke ngilapha ke laundry uthi ke zimnandi zonke lezi ngoma zalensizwa hayibo nayi insizwa ethatha u10 out of 10 Kholiwe angazi ngane kwethu nawe uyabona ukuthi ke uthathe lapha ya Kholiwe
Angiboni lutho Ndimande. Uthi ke lapha ke kambe nithe eyakuphi lensizwa engikuthume wekholi buka hayi iyashaya usothunyiwe kholi ngasese akanti na ujikela ngapha nje uhambisa inamba Kuthiwa Ndimande funda kahle uthi nje lapha. kambe nithe eyakuphi lensizwa engithume wena Kholiwe bu hayi iyashaya angazi alright asidlula siqhubeke Kholi sibona ukuthi ke weNdimande ninokholiwe yinhle kakhulu leyo nsizwa kanjoko akaqhubeke phambili umfana simfisela lapha ke konke okuhle uphumlane imkhonza lokuthi ke ngilapha ke Rosbom sibongele wengane kwethu lelo sibongele Hayi ngibonga kakhulu ngiyabonga nje kakhulu yazi indlela nabantu abamukela ngayo umsebenzi wami iyangijabulisa kakhulu ngoba kahle kahle umculo ngakhona kodwa kubalekile indlela emukelwa ngayo abantu so ngiyacela futhi ukuthi baqhubeke basupporte nje kakhulu ngoba ukuze kuphakama umculo wethu uyophakamiswa yibona futhi yabo fuka njengoba ngiqhubeka uthi ke lapha ke khuphuka uthi ke wakhuphuka uzakwethu madoda uthi ke umfoka njoka uthi ke muhle umsebenzi from unjabulo ziqubulo uthi ke lapha kwamagiminda ewashbang la ngikhona siphinde sibheke lapha na ke Kholi masisho ukuthi ke ubani lo uthi ke sanibonani basazi bethu abahle uthi yazi ngike ngizibuze nje ngempela ukuthi njengoba wekholi izihasho zakho zifaka ukuthi ubani uzince ezincane ngithi kaze zincane ngempela yini noma zazincane ngaleso sikhathi Hey ziyakhala. Uthi ke philani ke bane wethu uthi ke niyathandwa kakhulu ezweni wezweni sakhile ngathi ezweni vele asikene encingweni Kholi ke siza ukuthi ke ngabe sinobani la masishane Nqubeko sawubona. Alright, okay. 0655087311 ikhona ke insizwa la umfoka njoko esilethele ke umsebenzi wayo. Kholi girl. Ndimande. Hayi, ungizwisile i-message. Nqubeko sawubona. Ngane kwethu yaphila. Hayi ngiyaphila mina ubani lo? Unqavovo. Yashaya insizwa. Siyabonga ngane yakwethu ngiyabonga kakhulu kwethu na kanjani futhi kuyoba njalo siyabonga Nqavovo. Danki Nqavovo. Nqavovo. Alright, okay. Kholiwe kungase kuseni. Ake sibhekela kuma voice note ukuthi ke ngabe mhlambe bona kade bethini na. Bengaze bethi ke mhlambe sesibavalele ngaphandle nabo siza ukuthi ke ngabe ke kuthiwani la ku voice note. Angaza ngenzani Kholi ama voice note kunangwa. Ukhipha ifoni ngefastele emotweni. Hayi nangwadlala ngale emshinini lo ngale. Oh. Abana inkingi kodwa ke awuthi ngivele ngiqonde kuwo ngqo njengokufa. Undino ngizi. Seziyakhala njalo. Akala. Tazumane kungizwa ngithuza manje. Ukholi. Awusesinabalandeli. Asukho. Bathi ayikhale Kholi. Bathi avele ekhala angene la kwi voice note size futhi. Iyafeyina nje. Hayi kufeli voice note. Ayiphasi. Ayiphasi. Alright, okay. Siphinde sibhekela ukuthi ke ngibingelele lapha ke basakazi nakulezo insizwa e-studio uthi ke muhle umsebenzi wakho mfowethu uthi ke okuhle kodwa lapho ke qhawe. Alright, okay siphinde siphaqeqe sibheke lapho ukuthi ke bathi umsakazi ngithi ke khuphuka lapho emkhaya wami uthobeka lo uthi ke lapha ke Driefontein uthi ke khuphuka mkhaya muhle umsebenzi suka madoda hey Nithenga ama-CD ke engadiswa kuphela. uthi phangisa promoted lo bhalile yabona Kholi phangisa promoted uthi ke uthi azikho lokho hayi angisafuni ukuthi ke ngiqhubeke lapha Kholi alright Uthi ngisonda ngizobe ngifundela mina ukuthi yakwazi phela asingakweqi indaba ngoba ngiyakwazi ukuthi wayirata the news alright okay alright Kholi ke bona ngoba usenamehlo ngane Oh kuhle Ndimande
ungakhuluma eceleni kombhoko. Uthi azikho khondoni iyashaya lensizwa uthi ngimnika nje 1 year uzobe sevela emcimbini emkhulu lomfana uSpensane phansi emcijeni lona. Siyabonga kakhulu. Hawu ngane yami hawu. Asiza ngayo boy. Bengifuna vele ukuthi ke umfundi uSpensane ngoba ngiyazi uyamazi. Alright, okay. Alright, ngane zakwethu siyabonga kakhulu ukuthi ke sibe nani namhlanje sizokwazi ukuthi ke siqhubeke nathi ke nohlelo 19 minutes past 2 isikhathi njengamanje izikhona insizwa angibamba ukugcina kholi ngapha sibone ukuthi ke kuhamba kanjani la esincingweni Nqubeko sawubona siyaphila baba kunjani yebo engoko niyasenga batata siyazi ukuthi ngakithi impela ungasekhaya hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga hayi na kanjani mfowethu uyatholakala nje impela umsebenzi ukhona awuthanda ukumdidela baba ngiyabonga kakhulu likhwahla kuphela ngenxele siyabonga kakhulu baba siyabonga baba siyabonga kakhulu mina ke ngizokuhlukile nje ngichasho baba bakithi bonke bebe magidangoma yeah alright ake ngithole nje okugcina kholi lapha kwi voice note engaze ethi ngimbamba ngophondo insizwa ikhona ngaphakathi sibonela ukuthi ke ngabe ubani lo Ngibingelele bafowethu ngibingelele Kholiwe noNdimande ngumdumi nongwasethoneni ngithi ngihamba nayo nami insizwa ayashaya inkunzi yale woDrifas ngithi phambili mfowethu emuhle umculo wakho umuntu wasethoneni lo ngiyabonga siyabonga kumju siyabonga kakhulu chaza mntufana nephimbo lomsakazo kwangathi uyasakaza hayi wozosakaza mduku hayi asubanje umdungu ophondo kanje umsakazi lo hey madoda kuphi kanti awuyaphilele kane yakwe suka umkhaya wami phela le ha washibang 2920 suka okay alright uthi ke lapha ke when do you start up lezo ngane uthi ke bonga abazali bakhe lapha umama lapha emadondo kwa uyanibongela ubongana nabazali beni kanti zakwethu hayi siyabonga kakhulu ma siyabonga yabona nami Kholi nathi oma bethu bayabonga bazala amaqhawe bazala amabhimbi bathi sibhibela inkosi ke nokho Kholi ke phetha ngane kwethu nike sithuba phetha khona ake ngithi nje semungakhona ekuseni zakithi akusekuningi kakhulu ukudlulisa ukubonga ngibonga kakhulu siqeda kuqala ngisazamukela ngabhanqa konke ngabonga futhi lapha kwahlangana konke nje lapha siyabonga kakhulu ingane zakwethu awu siyabonga awu ngibonga ngiphezi Nkosi yami lelo mculo leyana lela cocelelana weNdimande elithi umluko wakho awu sengodlala ngendlela emontweni yami sengekhaya hayi awukudlala uliswe nje thini Kholi leso umluko wakho track 5 lapha track 5 track 5 umluko wakho uthi ngithanda umluko wakho mina ngithanda le ngifuna ukubheka lapha le track number 20 social media ukuthi kazi kuthiwani la yakhala phela la yakhala ke lapha uyabona emluko njengamanje ayigijima ingane zakwethu iphikelele emasaluni ithi awuthi ngikuthi leyo umluko wakho kancane leyo umluko ithi ngithanda umluko wakho dale umluko wakho oyezinsuku ezendlule ungikhumbuza kudala thanda umluko wakho dala umluko wakho oyezinsuku ezendlule ungikhumbuza kudala bien betima sisho bien betima asishubheni kunjalo nje ihamba kanjalo wethu uyabona ngiyathembisa zonke ingoma zami ungadlala uzofika track 10 kunjalo nje uyofica kunjalo njengomthetho alright uthi lapha ke muhle umsebenzi wakho Nqubeko FM 100.5 uthi ke baningi bayakhula sibezwa sebesezingeni uthi ke sicela ashiye inamba yakhe unjoko case sizoyiphinda ke inamba kanjoko lapha ke insizwa ke insizwa ke ifavor kakhulu lapha ke ihambisana nebhavu ledla amanzi yabona le insizwa ibhavu ledla amanzi kusho ukuthi iqhathanisa ushunu Ndimande ngoba webhavu uthi ulapha ziphakama zonke zikhona kodwa icorona ngithanda ukuthi isivaleleni ezangakwethu ngicheme ngalokho nje isivaleleni icorona bathe sobabona egcwala umnyango bonke labaculi bethu asibaphindele inombolo Ndimande singaze silibale 073 75 33481 073 75 33481 injalo ke inamba kazakwethu la insizwa lapha ke uphangisa
isibiza kanjalo stage name Phangisi. Phangisi yebo. Yeah, njengoba ngundi Ngasheshisa. nje nami ukholiwe futhi nakungena inkinga. Ongenankinga. Hayi kanjalo. So yini futhi wena? Ukholiwe. Alright, siyabonga kakhulu bafowethu. Kholi Ayibongela insizwa. oh Usafuna ukuyibongela ndini. hayi Ake ngibonge nje kakhulu bafowethu, ngiyabonga kakhulu ithuba nje lokuthi ngibe semsakazweni wakithi kusekhaya la kusemnambithi. Yonke into enhle efanele iqale ekhaya, ngaso sonke isikhathi into enhle efanele siyiqalise ekhaya. Ngiyabonga kakhulu, kodwa ke ngabe ngenza iphutha abangabonga umfowethu engihamba naye uMandla wakamtshali, umfowethu umngani wami, umfowethu sicula naye esihamba naye, uyena udlala isiginci kuzo zonke ingoma lezi ekhona. So konke la ngiyakhona usuke khona. Emzimkhulu nganginaye nje hayi siyaphila nomitho ebingekho yena umfo kamtshali, kodwa umfowethu ngokuphila nje siphila naye umfowethu, iyona insizwe engihamba naye nje zonke indawo la ngikhona, la uyongifica khona uyofika uyifice lensizwe, iyona nje ngisebenza nayo kakhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga mfowethu, siyabonga nathi sijabulela ukuthi ke sibe nawe khona la emsakazweni Nqubeko FM 100.5 FM. Okay. Alright, okay. Alright ke esalungisa ke lapho Kholi, ake ngithi ke ungena la ngithi uthengisa kancane. Sir, make phansi